Sam Zdravko Ostojić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Evo ovako, vlada je usvojila prijedlog budžeta u visini od milijardu i 670 miliona maraka. Znači, u odnosu na nacrt to ostaje nepromijenjeno. Koji je vaš komentar? Pa što se tiče budžetskog okvira, ja mislim da je to tu negdje i nemam posebne primjedbi na ukupan iznos. Međutim, mogu da kažem da unutar budžeta mislim da je trebalo više podsticaja posebno za industrijsku proizvodnju izvoznika, dakle one robe koje se izvoze, da treba veći stimulans izvoznicima, jer to je jedini način da popravimo platno-bilansnu ravnotežu. Ovako, u prijedlogu ekonomske politike za narednu godinu stoji rast bruto društvenog proizvoda za 6%. Pa pazite, normalno je bilo planirati da bude rast društvenog proizvoda 6%, međutim svjetska ekonomska kriza koja je već tu i koja će u idućoj godini, ubijeđen sam, biti daleko izražajnija, dovodi u pitanje da li će to biti 6%, ali nema mi ništa protiv da vlada bude i ambiciozna i optimistična. Ostaje da se vidi. Mislim da je to krajnja granica koliko može da bude rast. Ja ću biti zadovoljan ako to bude. Inflacija 3,1%. Što se tiče inflacije 3,1%, ja sam ubijeđen da će ona biti daleko veća. Mislim da je to mala stopa, jer gledajući samo ovu godinu, inflacija je negdje oko 8%. To upravo govori da je nerealno planirana stopa inflacije od 3,1%. Ukupne investicije 20% bruto društvenog. Što se tiče investicije, mislim da je inače budžet ove godine više dao pažnje socijalnom programu. Ja ne mogu to pobijati, međutim kao privrednik i kao predsjednik udruženja Unije poslodavaca mislim da je trebalo više dati pažnje razvojnoj komponenti, što znači da bi trebalo više izdvojiti za investicije. Najavljuje se i rast industrijske proizvodnje od 9,3% i smanjenje nezaposlenosti. Kroz prizmu znači svjetske ekonomske krize, kako to vidite? Pa vlada i sam premijer je u nekoliko navrata izrazio nadu da će biti rast industrijske proizvodnje 9,3% i to je rečeno i u budžetu. Ja smatram da neće. Bio bi ja zadovoljan da mi održimo se na nivou ovogodišnje proizvodnje sa nekim blažim rastom, ali što je tu je vidjet ćemo. Što se tiče zaposlenosti, bojim se da ćemo teško održati ovogodišnju isto zaposlenost, jer je već u prilici da neki poslodavci imaju otkaze ugovora, a ti otkazi ugovora se moraju pretočiti u otpuštanje radnika.